Newero TV. Riri ne edharia wero weekendi. Nkethinkatho na ntune mutegeri ambirigira nwithiritwe na ntukwinthongi bwega nuntu bokona kanya kugwatanira na bauti kiri weru weekendi utuko bwanarua bitagwantinyari kinyo jani jamwe jatukubanganirite kiri nteto chetu. Atongeria mwanya kwithukira na kumeneria miario Rigathi Gachagua bakiuga kwenda kugaukania Kenya. Arimi barabankene na mpingura nyomo cha kithaka ya Meru National Park kumeneria marijara bakwamukira kuma kiri thirikari ni untu bawenyange bomyunda ni nyomo iji. Karibankando wodine kirwa nari kumakwani thithiara roje gwekirwa thumu roje rura rwethagira rukibate thiabo kadha. Kariba mawathe guteterwo ndi antu bawendi bubwaga Jamil bagwatanirite kenda kuguna na barabara na mawathe. Piriti Richard no mwananirio mathithio tuko bwana aro tukianjiria nteto chetu na muthuro jo munene arimi kuma ntere cha Kinandu Bamurera Mpeketoni na ntere ingi ire iriganirite na pingiro ya nyomo cha kithaka ya Meru ni bamenerete thirikari kire kubare ya kumania na wenyange bointo bya mono irema ria nyomo cha kithaka arimi baba baruga kinya kethera kigina kya milioni 950 ni chiatengerwe chia kubarea bara mukira mbecha inini mono bomo bakiamukira kinya ngiri 3 na bangi ngiri ijere. Maran Karugi gatumenyithia report ije. Ateni manjabu na ngiri 3 na 700 mabebuta mbekere twadimone mwankanda watirwa ne place andagwa ende wunda wa ndaibiru kinyata itwa nyisukari nyata yandigari yendera ni osaitwa urirwe baani akariba murera kiroyo Mpeketoni na nturengi iridio rungirite kisitho kya nyomo cia kithaka Meru National Park na bobasi umirite kuonania kuria kwanirwa kwoo ni mariyara bari ni thirikari nyuma ya intobio kwenyangwa ni njou bakiwa beterete mamilioni ya mbecha ira bamukirite kuma kiri thirikari ni nkai muno na bekiri mung'ana yo mbecha ira babatire kuriwa kukimenyekana mweri muthiru Rais Ruto na munini wawe Profesa Kithure Kindiki ni bakinyire ntere ucia murera na kunenkanira kina kia milioni 950 mariya bara benyangiri twintobioni nyumo cia kithaka batwe tulemaga tukathomithia na beto na bitulemaga no tha ilastia twarererwo ni njogu ilalia inya miundene yetu na tuleja tulala itherwa tulerwa tukariwa na twerwa twetere mieri 3 ondalemete ka 3 sia moya sia nso sia mongao sia mpempe na after president kweja konenkanira mamilioni ma mbesa lo yoni kandi galinde nanse no ndo nkinyatha yana bakwa imosie bare batethoma baterete mbesa na ndarererwa ingisionde nenjau imbithetwe nkirirwa manto ya nyanya inde murimi wa matunda yeta wa dragon fruit na into hivyo nde biombere kwethwa bikinyangika last year mweri wa 8
na monga thai depending manto ya database manto scam kote mari yaria na ba tu tore akariba kanjo na murera na ndukai tukorega na nte tu tu mianda ringi bambalira munda yokwa ywaritwe ndoroko cia nyani na ndengo na meloni ciarĩ kũu ndene barambalira bambira nkarigwa kwi mweri wa 6 barambira nkarigwa baria aringi batwire turugure akaunti turarugura akaunti baria aringi batwira twite kwanke mutulaithanga twi system ne turero twi system ne lakini manja buya ndirone ndariro ciringi 4,950 ndio tukubaoria ni mbimbo mbeki akona kirinto bia kabiregi bambira no ndiwe 8,800 ndina munda yakwa eka 3.5 ndimite mwere mpempe na watermelon na mwe na nyanya nkaliwa mbesa 7,700 nindiari sana inambiu cietireria cionthera ici aretete na unda ndatayite mbikirinya mamilioni ya mbesa ni umbira ndandikithire kinandu bari into biari ina suni messengira antola bansogere ndo tuma bo bakenda vs ni cio nyanya cia kwira ndarimite ibu cia kariu siguriwa munda yo athiri ibu kariu na ura wayire ofisa weta wa mutethia ibayire na mtu wetu ali ata ali uro pack simwaga bayi bantalire bambira ba compensate ni 1.2 na ndaria mbetere swindero ndure account ndaringiro message na monkatha yo tebio ndona bari wabira bakuromba ni betikirwo kuthiata intobio kulukira njira ya koti murimi ka kuthira na batu tukureana na system ye no ga guthura system ye tombo turea batu twetekirwa tucoke kotini tukatheta intobio to kotini no tukakwethura ranto beta kotini ndamenje ciara ngirikasa ya kandika na kolelia muntu ata kotini na thiatara justice na kona Hosea Mutembei ni wakili mwirio yembe antibedrite baita kotini metwira twire una ba compensito Linera nende jite ni vai koti ra ingira abenu muntu wita koti. Dai kwe kesi nige dira tora kula ili chonde chengo antu vero bete kibeta compensation committee. Compensation committee leto no kenda vides no uba doketie. Ko ike siara we na KWS no yo dokia na no yo njanje. Ne kundisaidi bio korea. Ndikiria negere no ebro ete koiro kenda bres emeo si trea babu du kanesi gelia keto mo leto ko na ribo ikira kiomba kondina kuma mambaye kuma koti ni badra koti tinta beno ndo koti ni era so make justice negoziatero only my thinking that na and I say ko it political solution on the parliament wa kuma badra bakria na session day by the expressly and the late option ya committee kuthigite case cia rimi nkiripotera weru weekend kumembe Bitawa Marion Karugi wa Kinyua Kirinti toingina ndia kariba miru ni batari kuthikagiria magamba na njira ya kwaraniria na kuthikanira untu wa magamba jakoti kuringana na atongere na maabisa mwanya bathirikari ni ati magamba jakoti ni jakaraga muno mbere yajo kuthira na ni jatumagira kinyambe cha inyingi untu bakuria na ndi mwingi kugeria kwebuka bariga magamba ja kinyani jagarukaga rimwe na kureta rumena gatigati kabaria bakuthitanga na DCC Imeti South Miri Mwangi akiareugite Miru ni mwe akaunti ritongeretie na magamba untu atarite nandi nubatere kuthuganirwa akariba kaunti ya Miru ne boritwe kuthiragia kana gutumira NDR kiri magamba jao Antone akwithagirwa kagita konthe no igamba rikitwe kotini ni migambo ya ritani ba NDR batatu areo kinya DCC wa Imenti South Miri Mwangi uria ugite kaunti ya Miru niyo namba 3 kiri wingi bo magamba kotini aja Kenya na nikyo bashumirite na Mauritania kiri bamwe bakari kenda bagatetheria koti kujanyia bakiuga magamba neja ukarakoti kagita karaja mwingi jukethera jwitumira kigina gikingi mathaja maingi na muthie na ikinyarume na rugatonyero batu turia Miru tutetikiria
na tute blaze mediation ikio gituma magamba yetu jakara kotini miaka 70. National Crime Research Statistics zinaonyesha kwamba Meru is among the top 3 counties with the highest number of crimes in Kenya. Watu wengi hawajajua mambo ya mediation, na ndio that's why tumekuja kwanza kuwahamasisha na pia kuwafundisha ili waweze kuchukua hii mambo ambayo inaitwa mediation, ndio waweze kutatua kesi zao nje ya koti. Tunataka Wameru wakubali kusuruhisha makesi zao magamba out of court. Tuache kupeleka kila kesi kupeleka kotini za familia, za succession, zile zote ambazo ni civil. Tunawahimiza kwamba mkubali kuembrace mediation. Kuru Kimanda Mere na ugede kinya barabara na magamba kotini tayari no bete baka wa mataro kethira no baite gambareu redire rigichogwa kire diara kenda kore churantaira na antoti akiuga magamba nkoro kya gichuje kya 40 na kumakirigana aja kire mongo jwa Kenya jethagira ja kithirirwa o mea koti. Cases in court can be referred back for mediation, kwa sababu zingine tunajua zimesubua sana familia, jamii, meherega. Tunaomba kwamba wakaweza kuembrace mediation. 80% of cases are solved out of court through ADR. Na kwa ADR tunahimiza sana mediation. Kwa nini mediation? Mediation among all the ADR methods of solving disputes, it is the best. Kwa nini? Ina restore relationships. Mediation ni onjere njega tubwirite kutumira ya kuthiria magamba mono jamiunda magamba ja succession jaturaga kotini miaka mingi mono womba kuone gamba ritwire kotini miaka 10 miaka 20 miaka 30 ende okeja guchwa mediator akuthithirie igamba riu mono ja succession ndomba kuthira na mieri 2 kana mono inyageta mono mieri 3. Ke reportera titosha weru weekendi rea kwa rieto ni mutuge kare Mukaririgite wa ikundi kia antu ba mawathe kia nema anterechie giembe noe Samson gikundi na ataririte ni baithagirwa bakiura na mono methone ja thirikari gikundi uria kinya noe mwandiki munene wa antu baba mawathe aja kauntini Meru ugite kinya kiri tanya ndene ya thirikari bateithagirwa bakiona kanya ka utungata kiri mubango juogi majasha aruga ni bekiri wira nebo gutethagwa ni thirikari indi bubu butakinyanira mwankira nandi Dennis Bugendi no ina chekinya. Kenya baba ingi ni bagukurukira kagita gako moni onto bauria muturire jukari antu bali na mawathe bali bamwe bagutarania jare bagukurukira kumwe na thirikari bwa mbere buri kubagurwa kiri mubango jaweja ni bwa mbesa iria sieja gwa kiribo. Samson gikundi ni mwandiki munene wabo kauntini ya Meru mutongiro gikundi kya nema disability kiria kiri kanthia kiegoi wandi ni akiegoi antobochio igembe south mandi ya cash transfers yo mandi tukwenda inyelu muno nonto cash transfers ila vile konzindwa ke severe disability yake na thaikira tugunyele turugwa nonto ke mandi ya yotetheria mndoro na mawathe itokoria kinya mndoro ne vile kinya wake akirikanwa na mandi ya severe disability yaombe kurutwa kutuika buonka mtu mulemavu na komba kuthire considered kana akirikanwa kinya yake kwa cash transfer mawathe imamati kwethira makiundumi wa thirikari no ntuba kwethira ntuba uteka kwende bethara baina nyemwiri na kithira imesa mbecha ila ikoya nuansia disability ikaya wantu asibi yake itoya wa kiwango kionde kianene oya ora antuba na miaka 70 bango jo utungata bogima jwasha ni jungi jubairete mpanga na mpanga ingi na yoni sibitali kwa yandawa ila sibabateri ko register sa bairo ko register orerua wekire kwena category ya disability leu batwika to kona enjoyment thirikari ke to enjoy ke ko enjoy mulemavu leyo mwera atire kwatha we mulemavu ukero tiki au no kero andika disability indri yeku ukaandika lewa andika re Antole amalata no wele amalata ndatu ambana mwanja serikali inataka kujua kufanya nini kwetu
Kwa hivyo hakuna usaidizi tunapasa kwa serikali kupitia hii saa. Sibitari wadra wena kinya mwana wena mento ya uwo kwa momento nonge goro itakinya sibitari kwa tuwe kote ndawa kote ndawa ngera mbite nkaure na tene nyambe cia kugura tasoka mwana ora kankathega kinya na muri mwankarira ngathuguma mbeca cia kuona ndawa cia kugura ndaromba ngabana wetu mutuma sibitari cietu atutebura cione ndawa president wetu William Ruto atuteithie na bana tukinya mana tanunya kurirwa saa no muntu aya tuyacie turi no tuyathai turi itakinyo wethe no ari ya saa mweri wena mwacio gera ko kari angiri mwanja iwatene ono tena kinyacio toko azogwa waisogera mwana na githano kwa mancho te onge te yantu baba mental health non to included in that category dirikari nombo to tedia on issues imantu ya Amerika konia ndawa non to yonto ndawa ito tumera ba wenge sia epilepsy situethera sia within the country imbinges either sume Germany kana India na mpende mwe e cost 300 and above na no wete kinya umiria ukaga. Dennis Mugendi, Weru Wikendi, Ejembe, Kaunti ya Meru. Miario ura wari munini wa Rais Rigathi Gachagua wita mwingi Cousins nionekete kutharikirwa boka thani atongere mwanya barabo intere chachuka atongere baba bakiaria bari intere cha mwanja tibo ugite miario yu ni ya kwathura na mugongo na boburu bate migeka nikiri mambura taweja ni bwangari ya skuri ya utea na ubundi ya chuka na ra minister wori tungogeba mwingi Geoffrey Ruko akugwatanirite na atongere bangi bari mubungi wa chuka igamba ng'ombe nwe Patrick Munene wabori mugambire ndikiri na bangi bogete Kenya ni antu bonthe na batetekiria kugaukanwa. Yeni gia chukuru ya chuka tekiniko kana mwanja tege kurigia gukenera na nkinya kuthaga na mbachi ya chukuru ino yo bundi enjero thenya we mundikira twika gia gucokeria na gwikiria njugujugu urari munini wa mutongoru wa mugongo Rigathi Gachagua tongoria bakiri maraba kiugaga na thiete na mbere kugania Kenya nkuruki. We are brothers and sisters katika taifa letu la Kenya. We have one national anthem, we have one flag, and we have common boundaries as people of the Republic of Kenya. Siasa ingine watu wanataka kufanya siasa ambayo haina maana. Siasa ya kuongea tu na ya kurudishiana maneno. Tukome hiyo siasa. And I also want to advise our young people. Let people not incite us emotionally. When they come, ask them, what have you done? Today we can ask Pato, what have you done? Pato anaweza waonyesha basi. Batongoretu ya minister wa ruti wira bwa mwingi ndeni ya nthiguru ya Kenya Geoffrey Ruko mubunge wa Boririndikiri Mugambi, mubunge wa Murang'a Kagombe na mubunge wa Koroto Sabina Chege ugite gutirerwo kaseni ruri nthiguru ya Kenya ko bura boriogo muntu imurwagina na mwaragina wa muntu rongi. Kwa hivyo mimi ningeomba tuendelee kushirikiana, tuendelee kukaa tukiwa mandugu na mandanda, wale ambao wanaitana cousins in the Republic of Kenya. We are brothers and sisters. Wale watu wa matuzi wengine wamekuja hapa wasema ati cousins. Hatuna cousins. Hapana, wakasai ndio tunaitwa cousins. Hapana, watuite cousin Kithure akiwa president. Ndio tukubali ama namna gani? Kama kutuweka ntwalitu wimbo yetu ni Ruto tutam Ruto hapo. Asante sana na Mungu awabariki. Kwa kumuri antu ahoge tongoria baba bagwatene na mubunge wa gicigo mbunge gechuke gamba ng'ombe Patrick Munene bariuga baba gakara thirikari ni na bari kumwanka muicho kenda kugwatira mutongoru wa mugongo ndagitari William Ruto kiri uruti wa wira na tamu yake ya kairi. Tutashikilia mheshimiwa rais wa jamhuri. Hebu nione wao wanasema mheshimiwa rais wa jamhuri, mheshimiwa. Asante sana. Unasikia utamu ukiwa ndani ama nje? Mimi nasema maneno ya ndani ya nyumba. Utamu iko mtu akiwa ndani ama nje? Na nyinyi watu wa Tharaka Nithi mnapenda utamu ama mtaki? Mnapenda utamu. Kwa hivyo mtakaa ndani ama nje? Sasa hii maendeleo si mmejua mahali inatoka. Mkwame naye hapo
Nimesikia ati mnasema yeye ni ati hakuna kuingiza na kutoa. Mnaingiza inakaa ndani. Anakaa ndani. Ba kiaragia Waino bariuga kithurwa kindi kiura imoninu mutongoru wa mugongo bati kwenda gwetanirwa no Kabira. Ba kiugaga ikyo gitumi kithurwa kindi kia kuthiuruka kira guntu ndeni ya nthiguru ya Kenya. Tunatembea hii safari pamoja ama mnaingia kwa msitu? Tunatembea pamoja. Tutashikilia naibu wa rais Mheshimiwa Profesa Kithure Kindiki. Tutamshikilia. So tulisema tuseme Kindiki Dani Kindiki. Asante sana. Hapo kabisa. Ni kwa sababu hataki kuingia kwa ile trap. Mwenzake aliingia akaambiwa wewe unashindanga tu pale kwenyu. Wewe unashindaga pale kwenyu. Wiki iliyopita tulikuwa naye Ukambani. Wiki hii tukifika leo tukienda kukupata pale airport na huyu anaitwa Ruko. Alikuwa ashafika Ukambani. Na saa 3 asubuhi alikuwa kule. Saa 8 alikuwa na function nyingine. Sasa si mnaona anatia bidii. Unajua kwa Kikuyu si usema jabatike tikere. We shall make sure Kithure Kindiki continues to be the deputy president and William Samoei Ruto continues to be the president of the Republic of Kenya. Itoka yao loi. Kiripotera Wero TV kuma Mbarichia Mwanja Tikirigi echigo mbunge gechuke gamba ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi. Na mbere kurumira ntito chetu inchokerete nyume kagitagate kuraja na ntutonkurukia. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara maguricha gwete kuma 140 mwanka 745 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda beshe shia kushirire guru ya toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruba mwato aja Rhino Mabati twethirwe tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire ya Meru gweta Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati zetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 1500 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vikifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Asilwela ukunqoba kuphela, kepha silwela ukwakha isizwe esinohlonze.
sekunjalo. Nukwenda munda jo mwega Solution Housing and Investment iba gukumenyithia gurura na nyuki Primeland ni miunda iri guntugu kwega na iri na title deeds ndene na nyuki barabarene na nyuki gwitaru muruti akwina Olpajeta Conservancy na kilomita 5 akikuma na nyuki town no witarire plot yaku araika 5 shilingi milioni 8 ikiamwe shilingi milioni 5 nusu eka milioni 1.3 kuota eka ingiri 700 na aneithia eka ni ingiri 150 kuria ni bobuthu no uri deposit ya gichunche kia 30 no thirikiri wingi na ntuko 90 kana kobe loan kiri Solution Sacco miundeje ni miaga muno ya waki ni antu waega ka gwika biashara na kinyaga kuthithiria urimi ni untu bonte tonkurukiri ingira Solution Sacco kiri 0723 743 910 kana 0711 833 615 kana no uri ungira website yao kiri www.solutionsacco.com. Solution Housing and Investment, your dream, our concern. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Si niliwaambia? Halo? Niletee kama kawaida. Kama sio Kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila Kavagara? Wanaoijua wanaijua, eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza, na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila Kavagara sio sherehe. Dukani usitishe unga, itisha Kavagara. Nkiama ya DCP batongeretu ni Mheshimiwa Rigathi Gachagua na Captain Mithika Lentore bakari unga kaunti ya Meru kwaraniria na ugo Momero nikienda kuibangania na tuibanga twinde ture amwe. Hi cousins. Hi Makuzo. Hi cousins. Juma tariki 20 mweri jojo bakamberia nkobo kariene ebeje stage ya taskiz mutindwa gakoromone na barekerie mugutano. Juma mosi tariki 21 mekindori maoa kiengo mutuate lare kangeta na barekerie kianjae nayo ntuku ya kiumia ni roire kerua keberechia timao na jorekerie tauni ne ananyuke kutoka Meru Waziri Mithika Lentore. Bwana asifiwe. Salamu alaikum. Basi yangu ni machache sana. DCP sikiza Mkenya. DCP sikiza wa Kenya. Au niokuri nontu we want to make sure kanetu kwenda kwa kisha Mkenya uwe bwawe ibukuthikirika na wina maana. DCP sikiza ground, sikiza wa Kenya. Gwita na mbere kurumira nteto cietu akariba nkando wodine kirwe na arini batigina kimako gikinene nyuma ya antu batikumenyeka gwikira thimu itangine ria ritangiri 5 ria ruje ria mukari umwe nturene uruje ruru ruria rutethagia mwingi nturene muno kagita kathano amwe na nja ya mwene ruririkana gwikirwa thumu iu untu bumakete mwingi mama bisaba borithi kuringio report ni bajukite kagita mbere ya gukinya njeje na kinyata kabobutengani bakiuria njeje kubera muthuganirwa no njanje ne tangi nayo Antonia ayo iriuga itina muthuganirwa kinyomwe ni untu itangirire rithiritwe riri utethi bunene kiria kariba ugakimutegi nacho na njira indiku Ikarika ria kirigiri onekanite ntore ya nkando kirwa na ari nyuma yetangiria roye ria ritangiri 5 gwikirwa sumu muntu atakumenyekana amwe na kwithirwa etangirire mucho muntu ritumagirwa nkinya na atori na akuruki na njira ndarokire gukira na ndaroka kwibanga kawaida uria ndoka kwibanga rukiri nda kunda ruji itangine riakwa ndekira ruji rwa chai riko no churu no ndindari na auri ba mongo ndene ndigwikira chai riko
na ndekira ucuru riko ndacoka kuigwa muruki cwa ndawa timenyete gitumi kia muntu uria wijite anthithirie nteto ici koguo ni ndiuga atiri muntu uria athithitie ucio mwire atithithitie bwega no tontici bia yo ngwarambangirite tubambere manja yonthe na kajira gako kuona aja atuba kuruka ira bagita skuru ana bamuru akwe bonte akabira kage kare au bakuruka ira weja bakanyoruji so tumba ku approximately na tubanga bomba kunyoru no tunukunya tubara imunda na baba raurai na no uruje boka matwa gwita mutene antu baba ingi ndeigwa ruji rugwikirwa ndawa tweja ndegutaira ruji rura ndeigwa runa murukio ndawa muthemba magumba ni ate akuthira thiri anja uju nowe ambira nti ndamuria kurira ndura mturire aja ambira ari utira andu kinyangoko ari kinyambori ari nkuruki family ino ibamenerete atongoria bokari kiraba kugamwa na kwithirwa baringite riboti kiri borichi bariuga barerirwe bogiora bakuthuganiria kaingwa kirwa mpeni ndabera nande ethire bura reportere na askari babwira bweta buthugani no witete ngugeu nikena tumba kwejo mugwata ndabere uteo sheria erereo rubatere ruji ruu bakeja bagakikisa bongo rugeta rukathimo rukone kenda wambiru wekeri kuma kenda wera ruji ruu rwekeri Kenya yonthe yone mantu jora yathithikite nikenda ntu baba kona kiao ethe kwe muntu bangite obathiri anja yonthe nikenda akomba kuthuganirwa na kombo chuonwe u neromba ria kariba baikiri atongoria bokaria barutho chonkoni bwampwe no ntumwankira thaino barikara no ugwaya mantu jaja tegerwe na jetirwo bwega ontu kwina mutana mwene njeje tukinyite akwite nyumemeri etha twithiri na ikigwake kia mwajerie na tutimba kumenya mbia arumire kira chore bawe kwa ukeya kwithira kwa muntu abangira kumuraga no kubanga kuthiria njeje itukorombo chongoni buthithwa nekenda bakona kino ntumantu areja kareka ya manene kira tongere bathirikari bathithia chongoni kumenya kigitumi kia muntu ucio anthithiria ucio woi ankoromba ito ankoromba ndene mwathani ito thirikari yetu ire tukaritie ito ne murike njekwa mbere imbiereku ito ne murike yo ne imbiereku mtojo uronere jadi manjete yete kuthiria jaja kuraga no tukaige kwarejete nakyo ndiromba thirikari tujukiria atagaria ejukirie mtu atagari kana asiumirie ni karikarira rikuyiritwe cha buchibo wa Nkando Stephen Kinyora kugochonkoni bukaruthwa inteto ete kawaida tutaigua nteto jeje kairi na mtu uthithitie nteto ute mtu ina nie njega no nto ja kawaida ruji ruu utumairo mtu wonde kwina na bakuruka ira baskuru kwina aturi barabarere aja ya mtu akaigua nyonta ukira akunda ruji chunguzi bugeta na mbere kuthithwa nikenda mtu ro itete ngugi eje omba kugwatwa nomba kujukirwa matakari jira batere no nto ti untu bubwega athithitie kuma gicigo mbunge kia Bure ngiripotera wero weekend nio kambitaga ki Mutegi Mwingi aja Meru ni jugwatanirite kiri rugendo rwa kuonania wendo kiriana barabethagirwa bari gikarone kimwe aja Meru bari na mawathe ni rugendo ruria rukinyine atongere mwanya ario munini wa gavana aja Meru Minister wa Michetho Elias Murega mubunge wa Mwekuru amwe na atongeria bangi mwingi ni jutari kinya kugikana baba kenda beta na mbere na uturo bwao tantu bange Ntukoye na ruani okari ntukoye nene kiriana baraba menyagero gikarone gia Furaha Center ire ntukwire arungamiri bagikaro gikiba kubanganite rugendo rwa kumenyithia mwingi gukarania na baraba tharimi mwanya mono baraba rumiri ni mirimo ta cerebral palsy, Down syndrome na kinya autism. So far from these last 9 years we served more than 2,000 children only in Meru County. We are not stopping here. As I said, we had the dream, big dream. And we have our foundation in Kenya. We have our foundation Help Furaha in Poland, where I come from. We have our foundation in Italy, Help Furaha Italy, and the Netherlands, Help Furaha Netherlands. And those organizations, they are working together towards the realization of this big dream, which is building modern rehabilitation center.
Ni mambra jaja imbere tueni nkadha ya gavana wa Meru nwe First Lady Miriam Mutuma. God has given us this chance so that we may come together. We may stand together with these great people who have started something which is of greatness to our people, to our children. Thank you so much, the founders of this foundation. You are doing a great job. And the government of Isaac Mutuma is ready to work with you, to join together, to work with you and to walk with you in this journey, because I know this is not a very easy journey. Na kinyamonini wa gavana wakili Linda Gakiki. Grateful and humbled to be here today to join the family of Furaha kwa hii walk ya kuweza kusaidia maneno ya watoto ambao wako na exceptional needs. At least we have learned something today. It is children with exceptional needs. The county government of Meru iko pamoja na Furaha Center. Any special contributions that will be required from the county government, we will be ready. Makena and Tomarete, we are ready to make our contributions as a county government. Whatever support you will require, sisi tuko tayari kuungana na nyinyi. Serikali ni mpya na lazima hata wananchi wa Meru County baigwe kwena mwanya tesa sawa. Diji Kiome na jokitie kanya kuromba Meru guchiandikithia na SHA kenda kuguneka na motungata ja thirikari. Thirikari ya Meru County ni kuromba anto ba register na SHA. Kinto kuga bo register na SHA ni ati thirikari ya national government ni kunenkanira mbeca sibitari chetu. Lakini mbeca iwi iteja tute register te SHA na ito kwenda ndawa sibitari. Ito kwenda mandaktari baande kwa bwega na bari wa mishare mega. Ito kwenda development ndene ya sibitari chetu. Thirikari ento ithingia ni jukitie steps iria che necessary to make sure tukuthithia masibitari onare tureta biumia biere bitigi nye icho turarugura sibitari rutererwa Mekindori. Last week itware nara Nthambiro twirugura maternity and child centers support na thirikari yetu ni kwenda ku make sure sibitari chonde ciena ndawa ende tutiona mbeca cia sibitari kethira tuti register SHA. No Minister wa Youth na Mbeu Mbithi Elias Murega akiromba aciari kumenyerana kienda kurigiria makarika jana kwenyangwa kiwendo. That Meru County has been leading in gender-based violence. Teenage pregnancy, bado tuko top 5. And these are the stories we need to change. Henceforth kwenda mbele. Hii story haita change kama mimi na wewe hatutakuwa accountable. And the best way is to protect our watoto tukianzia, because even our own families wamekuwa ndio threat kwa watoto wetu. Anto Kathumba bare ateteri bakioto na muingi ni bakinyete kuimberiana baba onto bara butigerete kiatho gukinyanira na kuthongo mabunene. Biashara agakoromone kumando wangicha wende bointo mwanya ni batariritie wagia ba motungata Kathumba na mono wagia bo karia bakiuga ni bayinyirikite bunene na kumeneria utongeria bothoko bokagita gakanika kara kinyambe Mbithi mono babikibiki bakuga bate kuona kinogoko thokone unare rombare okiri thirikari Meru gavana Mutuma ithinkia ni kubatetheria kuthitha kithurano na mpwe ura kumbikika kenda bomba kuthura atongeria Beru. John Thega na report yeja. Biashara baba thoko ya Koromone mujevo mutindo kuma ndwangisha wendi bointo mwanya ibataririte wagia ba motungata Kathumba kiri thoko eno na ara mono baumbite kuiwa bakiwa wagia bokaria ibumbite kuiwa bugitabarikia bunene untu bakomeneria utongeria ba thoko enu kagitani gaka na makatero na jo iza ingeire ga Koromone ute mtu bakweja ga Koromone na murigo jwawe endia free ethe anikiri section no mwankari tembesa cia kiama kenda omba kwendia thokone ga Koromone umanto ya security ibo kurikana ria kwari no tongori bakaile mie tukenda kwaria ma security oya muntu thimo rogere ukagiro security ni ebugi
na gutari na kabagaba thokone na gutari na thina wamba bwa thoko thirikari yonka itiumba gutongoria security ite na antu bangi ome DP Kindiki akija atejite mwendantu ima ejite mwendantu kana ejite Koromone niki nantu ikiru mwendantu erwe ka Koromone katina security niki na Koromone na security iri uria nontubo iri urite nontubo tongeria bubui ko au inda ko sere mantu mono na intonya bia tubira twareteria baganirwe na biagano na tuma mugutano majengo mujini na gitembene ko into bia tubira twareteria ko mutio tuonere security ya Koromone bururi ethire kabisa ne ethira utiona woni rokaro ukire mbua tha 11 lakini ukia kwithire kuroba gwite mbunjire neu kanjire kuma kwa kweria jara cionthe imbuake lakini kwe wakati kwe itare areo kwe ngurupu ya areo ya tutongoragia bwa muno inara kinyambe mbithi bara barutagira ngugicia onterino cia Koromone bakuga kinyabo bethirite bakinyirika bonene kumania na mantu makwangaratana kwa utongeria bathoko eno oni kirankuga ni utongeria bwa Koromone bwa twathure bwa MDC ibuto kwenda kuma rojo kana kuma narua turua tutikwenda utongeria bau na turenda county government ingire tongere twingaba na wetu mutuma twethinkia ura kumbikana turuwe kithurano no tibio tukwenda kuigwa no ntubatu twagita maendeleo ka Koromone sector na cia biashara cionthe tibunda timatunda tembi batunya county ongwa etiona mbeca county government ya kuria mbeca etiona no ntubwa kwithira town eregere kubangwa twiromba thai town ne bango bwega twina kithurano kingi kieru itwithara twikwasekarira uwe mtu agwita akajukia nduthiza na aria mtu utikumenyekana akeza agatonya kibatwe akatharaira inye kuruza baba thoko netu no tu thoko yetu majority bojuri antu bagukura na ukethira batu twivijana tutiumba bakaria bado ute security no to the moment gutira utongeria tumba gwita kurirai gwita kuria mtu tukagita atia utira mantu jomba igwita mbere na thoko wete na order ti thoko no tuni entumbizi nyethwa soko huru lazima kuthwa kwina sheria no tugutina sheria ote no kubumba kuthwa bwitite na kila kitu kukiwa na sheria itaenda vizuri ndio maana mimi naomba hii uongozi yenye iko iondoke tulete watu wenye wanatufikiria kama vijana sisi iromba leo ndikire thirikari ya kaunti Meru tongorere twi gavana Mutumanto ithingia utigera ni kubatwira kiatho kira bakaumba kwa bakirutha kithurano bathura tongere bara bakabatetheria gukire thoko eno no tukagenda wigendete no tongere bwa buri kukagitani gaka ikaumba kwigua gukiangaratana bonene Biblia riwa utongori buketha buri obubuya antu abarira thaicia nende a Koromone antu bonthi bakurira no tubongo sibura bukwendelea obubuyi bwebeluo kwenda antu babangirwo thoko na antu aitha bena uongozi bura bawitikia bura bongo batikulalamika no tuongozi bubwekuo MDC antu abakurira ibu so batu tutena uongozi na tutena thai uti viongozi twina bio ndene ga Koromone nyethira beku ya tutena bo kwa uoni akwa ndetia uongozi bwa haraka na kama si sasa ni sasa hivi batu twagite thiri buru no tubakwira tutikuthikirwa kwa wito tukiromba ria turikaria atiri kwombekeka mweri jojo kathira tutikaruririo utongeria bura bwiga Koromone kenda tukomba gwitithia na mbere kanso yetu yongwa kinya bongo beno kuje kwa kungana uti anene bara twina bo batio batetheria kinya atia kana atia ibagite kinya revenue kiripotera wero weekend mbita wa John Nthiga. Daktari Sala Kiremiura wonanite kumereria matagite kia mubunge wa mwekuru wa Meru na atarite kuru kwambiriria wandi watu miunda tonini nja ciao kenda guchukiria Sara ugite iji ni njira imwe ya antu mature na guchukiria kinya na njira ya kwithirwa bari na rigwi agirite mirine yao ugite ntere chigembe na are urimi bwa mirandi bubwingei urimi bwa njira iji ya mwanya bukomba kubatethia na kubaguna na njira inene. Nicholas Chibari ena Kenya.
Smart farming. Agwatanirite na gikundi gikumenyekana ata The Village Trust kana TVT ibariongerete ikundi mwanya mwanya bakibarutana amantu makonenie na urimi ibujeru bura bomba kwithira batumira ankunea nikenda abathina mbe na kwanda into mwanya mwanya mboga na kuthina mbe na gwetetheria kuona mbeca wa mwena kinya ugima aba mwiri nontu bakuona mboga imbega chakuria Twishie family ke ya ukira ke mantu ya bya kuria bakabwija mantu amaingi na ituonete mirimo mingi niwe kwiyania na muno vegetables itu kwita tukaura muntu ari wera mboka cia weru ari rone aikiendi uko wera spinach eku rone waikiendi ibontu kuona antu abaingi ba kwe mirimo ere kansa tukoria na tatumbe kya kubwithinya bwethe iboni ni muntu akethira wengwa na kumenya mbokera kuria itungurugira utumira nyanyera utumira andite wengwa na nata kyandi so towa tore ambiraniria na ikundi biekuru nonto ekuru ibo barima ibo beta marure na ibo baikibi baura bila tokogwithia katokogwithia ku lift families na njira ya obonia kurima ukulima stare ukulima ina stress so encourage anto bonde mtu akethira ina kikunia yake nyumba ku no wita 50 yanarira tuika kierure tore kuro ntuko chionde kura karate kura nyanya kura tongoro kura skuma ntokethira ina vegetables tia ku na wendie ikuonera inyambecha cia mutu ugeya kuilela round yorona ndu babi bari mamu no imira atimira no ndu cash crop ire tweta irambesa utumba kwethanio ni okarera na nutrition nyawe thro kaura ukawetha wina mbesa rimwabeta kura into batike nkunia ukande tunguru itunguru kaanda runguru amira kitebwa wanda kithe imboka kana spinach runguru amira itebwa ibontu kuona tukikite ara kwina weru so kinyabu kirima mira ibwethera bukimenya itogwiri kwetha twina other sources of our nutrition so any mwe ya options you then now more mivoka ombo tethie mwekuru omusioke nonto to anda spinach 70 na skuma 70 na tokyo na itongoro 20 tokyo tweka into bibio kora orimwe na wamberi obire antuko emwe ndena makinyoko ya etore mware kire wetina ose mbia saiti 50 ira toturasia woro arerue kura spinach kwa agwa nanga sogia nkatho sana Daktari Sara Akilemino nto kinyimo siasa na rombete akari ukeye kudura muntu nonto wakwina nonto boboeria nonto bobothekia nonto aibothekia ntuko miaka enge 5 akura emboloi ukeye kudura muntu nonto no antureni nonto akethira arari mwambo ntura wa mudura areta kwa mwamba wa antu babangi tebwika kebokaia wabareta ko tuya tuithe so ithire ibwino umeya njoka no kiri yambi batu twi tayari muno ko wata weni na kinyoko wata mbaru nonto no twira thai utetene na thai ukuona mbua mwekoro na kunyeleka na woya safari kuma naragumite mwanko kinyako no ndikenda kona mwekoro musie yonto atoreru are ko member wetu ndikeso mungania na ko ngosogia nkatho muno ngakwira karibu na bonge boroko na bwero weye otoretere togetha tweta yare uko watoeni no tunie kuma wetarange kuma ntoroba kange Tegebe Central Britain Class Chabare. Speaker wa mbunge ya kaunti ya Meru Ayubu Bundi na ataririte ya Meru baba ingi batichandikithite na mubango jwa SHA kiuga babati kumenya mubango juju ogima ijo kuguna anene nkuruki na rombete kamite kugitwa ya sibitari chiantu kiumbe ire rungamiritwa ni kanisa na cha mwingi ire igatumirwa kwandikithia karikire mubango juju jwa SHA. Speaker wa Meru Ayubu Bundi augite nandi antu babangi bara bakuthangika maturene kumania mbajwa atabati no menyo mubango jwa thirikari jwa SHA ijo gwitangugi turegister ni antu beto gisha na ryanku turegister antu beto gisha uniambije burusha ne gwitangugi nonto de muntu antu inkarana antu na arantu bainyekenwe na bena mbajwa imithairo ankirwa na ankedho ankiumba guteria ora nkombo tethia lakini ntukwena arua nkwenda kwira antu betu itupuru SHA ni kuria mbesha ni kuriraji na tugatindo chikira murigo jwa kuwa o intetheirwe na mwaji echibitare kanambi ituregister gisha na antu betu bagatetheka kiuga no ntumo ntubobu makira na ndika Meru
ina gicunji gikai kira kiombete guciandikithia kimbango juju na untu bubu ibutuma antu bamengi baketha bakithangika. Data ya Meru County tui around 32%. To 32% ikuwa kwina 68% itiregisti. Mantu jari yetuchoke nyuma na njira ingana. Antu betu ankwenda tutegera gintu kiu uria mantu ya kuria tiregister ndigisha batu jo tuchoke nyuma. Number 1 yetuchoke nyuma kwethwa tugita kunogia antu maturene batutethia na ngarama cia sibitari na ria thirikari ni kuria ngarama ya sibitari. Nikio tumambuga atiri muntu wonde ura witete sibitari na riro mbeca ica na batutwe woru ethoro ikanisene etho ina neta aka werukire antu betu kenda antu betu omba kuiregister. Akiwa sibitari jake kanisa ndichitongeretwe kikuriwa mbeca cia SHA ikiningatuna sibitari cia mwingi ikarigire sibitari cia antu kiumbe. Number 2 ngataga ya mbeca iria ciumite kuijarua chirei isha ndene ya county ya Meru. Mbeca iria nyingi ciarirwe sibitari iria cia makanisa kana itweta faith based organizations ire around 66 million. Thingatoro county government ire around 43 million. Yarigia na private sector kana to sibitari to antu kiumbe na ci around 21 to 23 million. Ikuga ate manteja ikuga kwethira antu betu batiregister ndigisha then batu no tukenderea kuona mbeca inkomono ikeya kuma kithirikari na ara ke ministry health ichokete ndi kurunaja ndu bagitumiki nandi akagwa nandi kamete ne biri kundwa ikwete thirikari county Meru andu barabe na sibitari kiumbe na ucha ke kanisa nikenda gutethire guta maturene petho bakira antu manteje guciandikithia kimbango juju tira kuijutetheria muno ndire omba county government ya Meru na sibitari ichi ya makanisa na antu babe na sibitari antu kiumbe grupu icho thatu iwatane no ntanyari ambeche kunenkanirwa irinenkerwa ki grupu icho ithatu iririso imwe kanenkerwa ki county government ingi ke ya ki sibitari cia antu kiumbe na ingi ke ya ki sibitari cia makanisa bagwatanire bombe kurikruti antu kana gwitana antu bamenye umuhimu wa SHA ni onto ria mbeca ikweja irejira kiribo na ria tutiregister antu betu then it means nyoba bakara bakega ya mbeca kukende nyowe tho bakiona mbeca nyingi then twatu na group egwathiania group icio ithatu bakega bena committee ikwaja ruge emwe nikenda bomba kuregister antu tumba kuona mbeca ki county government tumbe kuona mbeca ki masibitari jaja na kanisa na tuone mbeca ki masibitari jaja ria antu kiumbe na mbeca ici ciumbe kwina mandiguru ki mwana cio kawaida akiunya thindiri bakanisa babiri kutukira mbango juju na iguru muno na gutigira thingati bao bakutha bagiciandikithia ni untu kanisa na twina sibitari ile cia makanisa na ibo bakona mbeca ira nyingi then bodi athinjiri ba murungu baria atongeretie makanisa jaja bayo kenju kumu o Sunday antu bakarika no kanisene mantu ja kuciandikithia gisha kirotetho thirikari chiefs betu na zan chiefs betu na bayo kenju kumu nyawo kethe kanisene ntuku uri Sunday kana kimwe che mono na junantu ukomba kubariria nikenda nabo bomba kuregister gisha Muthuri Muriuki woru weekend mutiri wa Kangangi Kirimi kire na mikarire ugorobo narwa nitugutarwa kiri utheru bwa nyomba buni utheru muno muno rutererwa riko utheru ni gintu kebata kenda kwebuka ruko na kinya gutigirire bire ukuruga ni byagiri na bitena mirimo Tukwenarwa gatumenye utheru bwa nyomba muno muno ruterene rwa riko. Riko iriendaga utheru kurigiria nyenje na kinyambea itikethirwa igitonya ku. Bwa mbere riko riaku ithirwa igita rionthe ritheri ukiriegeraga kana kurithambia kana kwangura sinki. Rira wethirwa ukithambia into biaku aria wethirwa ukithambiria into kethira isink winayo
Therukia roje withirwo gituriria sinki undene nikenda maguta jaria utumirite jomba ikwithirwo jagikeruka na kuthira kiri mubaibu kana muperethi. Ukarara utithambitie riko riaku na kuria ngura na kuthambia into rukiri utikethire ndwage nyenje na mbia ciumbite ikwithirwo cikiuthurana. Theria riko riaku kurigiria mirimo kinyayo itikethirwe ikigwata ana. Ukethira wina gakenge kanini ithirwa ukebairia into bya gakenge kanini ukibithambagia mwanya na into biria bangi bagutumira riko irithere. Kirente toinge nandi rwangi rwa Kupet ntere cha Embu ni ruitete mukana gweka mathaga jao jangu ginthi kethira ora woragire mwarimu Albert Ojwang atekirwa mpine na kujukirwe tagarira ke watho nkurukini borotete TSC ni gukirira ikarekare bakiure kinyamunini wa munene wa borithi Eliud Lagat gucheberia gitine na kujukirwa jamuthugani ruwa ura munene Rita Mwaniki report. It is well. Kiama kia arimo gia Kupet mwena wa kaunti ya Embu ni maugite ni makwiga miro ya onthe na kuvinga sukuru cionthe wakoro kivoto kia mwarimu Albert Ojwang tigikorwa gikionekana. Ojwang akuirwe ni borithi kuma kwao Homa Bay County nginyagia Nairobi na kuria atwikire wa guta moyo wake na njira ina kiriga njarari cia borithi wa aya. Guku makiendaga munini wa Inspector General wa borithi niwe Eliud Lagat akoro akiru kuma kwao Homa Bay County kuza moja wetu tunakunja sote. Guku makirutaga mavitia ruvongero wa TSC ni undu wa gukirira ndeto indo na kurega kurugamana Ojwang ari mwandikwa wao. No yakirete ndeto cia gikuyu ya Rubati gutiono marauga nginya ndagika yo munthi na turago tutiakenu nundu yagirira kurwe movete swiftly ku demand anao makiuria thirikari na thirikari toro ni ici turamera matigaige ciongo ciao muthangari tondu tukumangaurania Kupet power. Kupet power. Na varia marenda uthuthuria ukoro ugikwa nevenya niguo family ya Ojwang ikoro ikigwata kivoto kia mwana wao. Nganite tatu ya arimu wa Embu akiama gia Kupet twina kieva kinene muno na tukienda kwirwa Albert Ojwang mwarimu wa Taita Taveta auragirwe niki. Albert aravikanitie na ni mwana wa kamwana kamwe nethe ucio no wake mwana wake ayo wa Wenga nikiriro kwi arimu wa Embu na nginya kwi arimu wa Kenya ugwikaria mariti miario no mari thiini wa tauni ya Embu varia maragwatiti misuma kuririkana Ojwang ari umwe wao. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Utheja nteto na njira endiku, nteto ingi na njira nkinyaniru nuona charinga thaa 3:30 ibwega, ntumbakwa na kanya kugwatanira nao. Nimbitagwa Ntinyari Kinywa, monanirio Mathithio, ni Purity Richard.